بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا البرنامج، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maulin yang mga kakasih hapag-iman yari kimi kita iban timatengo sin programa sin kita ni habya ini hal muna itukbal nato lagu pagsuko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان أيها المشاهدون والمشاهدات في هذا البرنامج، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maulin yang mga kakasih hapag-iman yari kimi kita iban timatengo sin programa sin kita ni habya ini hal muna itukbal nato sa lagu pagsuko patuhan nato Rabbul Alamin sin masi-masi in kita niyo dirihilan pagkawahi yari pa kita niyo nangahui anan di hawawosin gumi. Pangayon nato pa Allah subhanahu wa ta'ala in ni'mat amuin yari masi-masi Diyubos katutan yung muna nikmat kawani bangman mausal na to pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan mausal na to siya mapakay na to pahikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tarungan kaninapusan sin kawuhi sin kita yung halong pag-iman halong pamugbog sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya in kita niyo mahinang sawab makapagpuruntungan haadlaw na hana. Jari niya mga kakasi mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi long tabihan in pangadyan sin kita niyo hatungod sin seher iwan launta mga nadaw anakawa na to na in kadalil-dalilan halom sin Quran mahamulya sin in sihir ini bukun siya lomta hat angan-angan sadya atawakan ula-ula atawakan imagination sadya sa ta ini ni matan iwan matan tuod ini ni magjato nakawa na to na iwan in sihir ini ang mga iniling hanganga sa labu-labu dosa di kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ta ini nakalando din hamanga kawubungsihan sin Tuhan na to Rabbul Alamin sabab hinang sin syaitan iwan hinang abu hikasuk sin tao magsisirian hikasuk niya pa syaitan bukong gaman hikasuk niya pa Allah ta'ala gaman ini hikalayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan hikalayo niya dahil na rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sawabin siya bukun Allah ta'ala bukun syara sin Allah ta'ala intiabangan niya malingkan intiabangan niya amo na in katahinang sin syaitan pangbiya di in sadya maon in kajojanaan maon in kahalubiluhan sinding di hawabosin gumi lawi-lawi na amin maong doon in pag-asaburo maong doon in pagbianta-biantahi maong doon in pag-amburda-amburda sabab amo yan in panghindo sin syaitan amo yan in panghindo sin li'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahinapusan long tabihan na daw na sin kita niyo
tinyad ni amin dalil ding mga dalil na sabot singkitan niyo dalil ding sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam am inna may taikatu taniyo ibunal in sihir ini mattampud siya dia na kawaita din kan Aisha radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraik yuqalu lahu Labid bin al-A'sam hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilayhi annahu kana yaf'alu shay'an wa ma fa'alahu حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجف طوع نخلة الذكر قال وأين هو قال في بئر دروان. Ini ni hadis tentang Aisyah Nabi tak katuk taniu hatung sin sihir. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hang waktu insyakib dan sia sin hambuk usud ini dain habani Zuraik in usud ini isya ini pagtawon amunani Labid bin al-A'sam isya ini hambuk siya ini Yahudi sa tasimud siya pagka-Islam sa in siya ini nagdarasin ka munafik na hambuk sa inyo nga mga tanyag magsisihir ha zaman nito. Hambuk sa Yahud hakan na siya inipini si mga Yahudi yun si mga musyrikun amoy yusal amoy ipagsihir yusal amoy sihir ipapasihir in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung maksud nila sihilan nila in Rasul ipapasihilan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin jinisan sihir bangbiya din hikapatay pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumarawa in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyari halak din di hari nisang palong ta imaksud ang sihilan ni nakalando in pangsam nakalando long ta in sangi nga tawakan jinisan sihir ang may nang sabab hikapatay si manusia malingkan na Allah subhanahu wa ta'ala piyaraan gaman kanya hayat to. Wala siyang inong tami ingkib dan tuod amo ini ng sabab sumarawa ingkib dan sadya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam doon sadya habaran niya wala nalarak ng tain panganal niya wala kibdanin akkan niya imasimpang iman niya sa amrakuman ng ta inya tupiraan sin Allah ta'ala kanya niya ng sadya halahalong taha pamaranan siya hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga waktu man kibdan in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hadis tentang Aisyah in kauna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangaratin niya ini in kaunan niya aun nahinang niya unong farkala hinang niya sa kaliwala wayrun hati nahinang niya sa habuk riwayah imaksud niya ang magtulong niya in inilong na waktu hapangangal niya in siya ining nakasuok siya at tawakan kawausan niya sukun hingkatan kaasawahan niya sa in nakikat niya sa bilang siya sumuruk aron di na si adi niya na to kawausan niya kahasawaw sinamikyub dan siya sinamuin sin sihir amirab kayato namo yan hatta idha kana yawmin aw data laylatin sehingga long sina Aisyah radhiyallahu anha in kaunan hambuk adlaw atau kan hambuk doon in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya natin ngayari ka ako at inayawon doon nakahanti kaniya at nakahanti in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kan Aisyah radhiyallahu anha inahin niya sumagawa insya Allah lakinnahu da'a wa da'a pati insya nagdudua na sadya po Allah subhanahu wa ta'ala sabab dia sinamuin
awon niya nanam niya habaran niya inya kay ngatambang uno inong ta in kimugdan pabaran niya at anihay ni madawhat na to makawa na to din ni hari in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala kyubdan longta in akal natin niya masing-masing sabab wala na hugpin panghinduaan niya pa Allah Ta'ala mga kakasiharan Islam sabab insihir apabila kimugdan pangalan siya malawain akasin sila malawain pangalan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala malawain pag-iman nila so marawain Rasul sallallahu alaihi wasallam dasin wairun kyubbanin na ilang taing pangalan ni marayaw imisin pangatayan niya yato siningin doa pa Allah Ta'ala biya din hikaraan sinamu hindi magpapkan niya thumma qala ya Aisha ini niya pa kana Aisha kay nata ya Aisha tu asya'arti anna Allah aftani kay natamu kalong niya ya Aisha natin Allah Subhanahu wa Ta'ala mustajab niya di inang timpiang ayo kung kanya at tinaimbuan niya hawak tuman yato kikita sa sin Aisha radiyallahu anha yato nanginduan fa Allah Ta'ala yang yatibita niya kan Aisha radiyallahu anha فوس أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي بيت أنين عائشة رضي الله عنها بما تنقاق لهم إن دعا أسوم ديها إني لهم سمك بويت لهم سنوا أهدوك بهم من رواية سياتني هلوم كتوبان إبان حاوت سيسنتوب إبان سنباتي Tinima tulong niya maun in dua usog ini maka watarain di hari amo in pag muhadatha ami pagsambong lang sa dua malaikat bayin ininaday di hari at inayin Rasul sallallahu alaihi wasallam halong katuban matulong ni dua usog pagkaada ahadunna inabuk ya umingkod hamu indayin di hatasin uko wal akhar inda rijlayhi in hambuk isabulong niya hawawasin naming hasikahan ko faqala ahaduhuma inha inanisin hangkat tao dahin kanya inatinarwa ini pahang angin niya pa iban niya tinang malaikat ini na waj'ur rajul o sinamot malaikat mga kato na unuin hanggang busugin tinang nga in Rasul sallallahu alaihi wasallam qala makbun in ay insan baksin himbuok lang ta malaikat inaging makbun in makbun ini amuna tinamashur at tinakyubdan sin sihir kyubdan sin sihir at tinain Rasul sallallahu alaihi wasallam kyubdan siya sin sihir sin hambuok magsisihir niyaw namintan niya maninihir alaman pagbahay nino nangasuwi na buklandang hisyo in kasihilan kanya isyo nagsihir kanya in ay qala Labir ibn al-A'sam amanan ni Labir ibn al-A'sam qala fi ayyi shay'in in piya nangasuwi siya niya uno biya lang tipyak sihir niya tunin hinang hatawakan lang tipyak sihilan niya to uno klase tipyak sihilan qala fi mustim wa musyatatin in agi kanya amuna in sublay iwan bakas ang ipagsusublay sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa iwan aon longta ini nakakapin atau akan bang kita magsublay aon sa diyang magkaraday mga longta buhok bihan na amo yato in kiyawa in piyaksingina ang hinang pagbubusihilan in sinamo in hambuk yahudi ini amo in piyaksihilan niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam amuk baita ini nakawa ini awan hamuk jari lang tabata-bata dara-dara amo in maksud na tuba Rasul sallallahu alaihi wasallam na amo ini india o baita at nasihilan niya biya din sa jahi kakawa sinamo in sublay amo bakas pagsusublay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wajuffitu inakhlatin dhakarin pagubos uno pa amin nung hinang hayaon ubos naman niya tukyawa niya amin hinang amin sublay pagsusublay sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na simbulok ngayon na ampan niya papiutos long tawiyahan amo hindi lang kit papuputusin ng ang pailugbusin nung long ta bumahulma yaon pos aw sa istadahon papuputos kanya di naman siya kaya tamang umihantang di asyatin niya hinang sabi kari amo indag may yaon ang papiutos maton inang in sublay yaon
amin yagbutan niya sinaminong ta amin ginisan mga bawagbuton at tawakan namin biyak kagi at tinabukulo ko yaon. Fagurus ini amin kiyaw ito din hamuin hulma amin usog dahil nga hulma usog kimawa si amin haubos amin ubusin amin hulma yaon awan siya mister siya himpo kahit ambos niya biyahan amat yung pagputos. Pagurus kala wa ay na huwa inang ipa nahariin na yan to mga katapi niya hariin biyutang ito hariin biyutang ubos naman niya itong hinang biyat ipag amoy kakahinang simpagsinir kala fi bi'ri dirwan inagisin maabok malaikat yatulong niya yatulong niya hakupong hiwirwan kaya wabutang biyutang dahil dito hatu hasawm long tahawawa yato hatud halom sin kupong sa tadya ganan pa simbato. Wayroon nakaingat, wayroon nakakita haring Jesusu sa amwat tumayta sa malaikat sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam at niya po ingat na siya pitan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabi faja'a faqala ya Aishatu كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها ورؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا استخرجته قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت diha ini hawak tuman nagdaaknain Allah subhanahu wa ta'ala mga malaikat hipapainong taam imbaitaan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam inam ipyaksihilan kanayat tumrarat sambin habuk baitain Rasul sallallahu alaihi wasallam at ininagdaak na siya amuin hipapakat amuin katuon inkupong yaon pawaon amuin biyasin baita sin malaikat sa kalihawak tuman din doon nakawa nila na sambin dimatungin Rasul sa kita niya na ini ang panibla ini tiyaw ini iyan ina Aisha o kawa Aisha bi'along niya kaanna ma'aha nuqa'atul hinna bisa ka bi'along na intubig niya yan at namin bi'akanat bi'along niya kalanduin to damuin impula niya hinna inya tinamin bi'astar pasal yaon at namin walna niya bi'along niya kaanna ru'usu nakhliha ru'usu syayatin bi'along niya sa kaulala indagbos siya namin unya yan amin nakhliha amin biasin ukwan yan ng amin nakhla amin batang hulma yan kahing hulma yan buusos siya ang tindak ninong niya sin mga usin mga kasaytan maksud natin niya way nungi dagbus niya hindi ka papata ingi dagbus punto ya Rasulullah inagi kulong ni Aisha inagi ko ya Rasulullah ko ya Rasulullah unang apala istakhrajtahu kalong niya tingnan ang kalong niya papagawa ini at tingnan niya sa mga pakita pa mga kasahabatan niya pa mga tao qala in niya at tingnan Rasul sallallahu alaihi wasallam kad afani Allah ubus na long niya piyari hala niya piyawli na po sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ngayon na di ko nakabayaan amin ng pasawab ka bakkas papangan siya din kanian ini nasang binagdaak in Rasul sallallahu alaihi wasallam biha fadufina piapakulu yamin piapa tain piapakulu niya namin amin piapsinglan nito kanya awang buk pawaita inyin na amara biharkiha amin nagdapa in Rasul sallallahu alaihi wasallam piapa sunog niya amin nakawa man nito in bakas piapsihilan kanya amin mga kakasing haram Islam bangta kita uliha ini Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi pilihan mga kakasihaan ng Islam sa hadis ini mga kiaulungan sa Allah Ta'ala wayroon nag-ingkaling ha mga sila min ahlul ilm malingkan amuran mga sila mubtadi wala kimagkaharad siya mo yung hadis ini basain ini hati niya biakari dagbuslong niya mawa impagkanabi niya biya may nang aun khalasin pagkanabi may nang sabarad hindi ikarad sin isinamu ilong tapangin mo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang yan din mga kay masin mabtadiya ini mo hindi sila kumangad sin ini sa wablong na innabi pagkudda na si mabi hayat to ang yan hindi mga na in namin in seminary kanya yato hambuk yahud
lianat sila sin Allah lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga Yahud ini bima sila nag-ittifaq amin long tanabhati wa sin labibul asam amin manin yaon wa huwa min ashabil Yahud siya na intanyag magsisihir at hindi maingat nakalandin ingat bang tumagpapagsihir nahawak tumangkingatan sin mga Yahud amin inkiawa nila amin hipiapahinang nila piapasihilang para Rasulullah sa tadi nilang nila ini sa dananir 2 dinar yang muimpiang dihil habang man sadya amuin mahinang iing kabayang si mga Yahud mga kakasiarang Islam asal tumatanda tuod injangki inigbil si mga Yahud fa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lan nasambil na hinang in mga yato mga kakasiharang Islam diyan na sinsambat inyato inding mga inihasawa sa pagkaman siya iman wala dasab siya long tabiyahan kyubdan tub amuin nakalambo inamuin long tain sihir amuin jinisan piyakubdan kanya sa piyaraan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtawad doon na yamin sihir Arab diya din sadya amuin limatun maul amuin sihir amuin sihilan inusog amuin bang siya sumuk paasawan niya malawa mi sabong manhayan malawa na yung ganan niya malawa na yung bayak niya sa hawairon pa inyat to yaon yung kub bayak niya sumuk paasawan niya hawak tuman siya sumuk malawa na yato di na damikian in kawabayhan biyahat tura Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tumanong ta ini panghati niya insya naka amoy kausan niya sumuk pa pagkaasawahan niya sa kalibin manhayan nga ibya di niya nakakausan hasawab sinya to amin niya naman niya amin kyubdan sa sinsihir amin yan mga kakasiha ng Islam wallahi min jam'i turma taudin ha mga kahadis-hadis sa namita sin maamin tumod na ini iban aun pa din mga kaibanan hadis iban kawaita فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أن يستطيع أن يجامع إحدى زوجاته فإذا اقترب منها لم يستطع ذلك ولم يمس هذا السحر عقله ولا سلوكياته ولا تصرفاته إنما كان مقصود على ما ذكر ini ang pingkaan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ipanghati niya kausan niya in sumuk Muna pahamok din mga kaasawahan niya bang siya sumuk na matto di niya nakakausan amyat to in kinugdan kanya walang niya masahaba sa wayroon biasa sambat wayroon ng takubdan inamin akkal niya iwasin pangadatan niya yung pagkamanos yung pagka long tasarrufat niya sa sumagawa long tahamok din hamakimudan in pamaran nadihay ni waktu pa fi muddati hada sihir khilaf ng mga kaibanan bang pila po aminong tapila adlaw at tawa inlugay insinsihir doon na Rasul sallallahu alaihi wasallam awning hamafakila 40 yawman awning mawaway talong na kapatan adlaw inang tainsihir doon para Rasul sallallahu alaihi wasallam inlugay wakila gayla dali kaun ng mga kaibanan mawaway tatinya bukun demikian niya tatinya bukun haalang ta kapatan adlaw sa fallahu a'lam Allah subhanahu wa ta'ala inda min makaingat hayatu sa inna harba biha inna sallallahu alaihi wasallam kubbantud sinamu inlam tasin sihir ini thumma da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu wa alaha fi du'a hawaqtu man sa kubdan yanam niya nabi hattu in pamaranan niya awon namu ini na siya bayaan lang ta sumurok pa asawan niya nananwaan na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala akan na mga kakasiya Islam at nakalaon din ha mga katotin ng muran ang yung tahawak tumanin siya bayaan wala pa siya lang ta nakasusog pa asawa niya at inilang buing baya niya tuod long ta strong dakuman sa hawak tuman dun hayan at niya mag-alok na nangalawa na ada ka laon din ha mga long ta kikingwan on din ha mga simisihir na subay ipakusuhon in doa biasin Rasul biasin minang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
ini masing-masing panginduan pa Allah Ta'ala huwang man siya maparihala ang inaig bengkan niya niya namanya fastajaba Allah du'ahu mustajab sin Allah Ta'ala induannya sambil wa anzala malakain sambil lonta dia ngasin hadis itu hati nana patu ini piarasin Allah Ta'ala indua malaikat matukannya. Biar sinabi inasabat ng hadis at ininambukit ito na limingkod ng niya inabuko sabit ito limingkod harwasi kinya hasikahan niya kaagi sambil hati niya nagsambulong pagbawa malaikat bang mauno na ininambulong tinibuk ulingan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya sihilang kubban sambil baitaan na ini sambil baitaan na sinagsihir ibang hariin yung ta impiak sihilan ka na thumma bayyana annam saharahu fi muslim wa musata fi sya'rin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi juf tar'in nakhli ya dahayat tu beta artinya piatarang kanya ingam in sehriyaun artinya daing hasawab sinamin sublay iban aun longta nikirahan longta kapin simbuhok ni nabi sallallahu alaihi wasallam yutang daing dito hayat tu sawameta iwameta yato ding hamanga kiawa na ding haubos sinamin hulma kamoy yato amin ubos amin ang paumupot yapos aun siya aun langsung mga sila magsisihi langsung mga sila tingin niya tuliya ko na akwa asyado ta'thira sawab sin hasupaya kumusog in ta'thir in along ta in effects in pagsihir hakan na yato yuta ini amat pinhinang sa ta amu ipialubong nila Humma dafanahum tahta sakhratin fi bi'ri Dhawan ang panilat kamiin nito tiapo kiwol hawawa sin namin kahoy ang hawawa sin lonta sin batu hasupaya mangunit kakitaan mangunit kabaakan sa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabi kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala na pininang hukunin ng sawab dahil ang mga malaikat ang reaction Allah Ta'ala mengunit yaitu kabaakan mengunit keingatan ng hariin nakabutang launta impiak sihilangkan niya iwan bahmisyo falamma tahal malakani fi tasfih halat Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Nabi istikhraj sahri wa dafnihi wa fi ba'd riwayat haraqahu hawaktu man nawus na launta indua malaikat dun ngayaon ahahasin Nabi sallallahu alaihi wasallam na nagdaak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu manca ingatan niya na nang nagdaak in inda susulil salah ipapabuwain si Heriyat to iwan sinang wadaf nihi iwan sinang ini pa hindi papakubul niya na waktu man nagkawali papakubul niya iwan kaya ang riwayat piya pasumud niya mga kakasya alam Islam in hadis ni mataud turuk mataud lang ta amuin mga hadis ang tinutukusin hadis ini يظهر أن اليهود سمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سحرا من أشد أنواع السحر kita ni mana kasi alam Islam ini ini ma in tinampal benatud in habuk Yahudi amin sami'u amin nanghinang amin himinang sing Nabi sallallahu alaihi wasallam sing sihir amin hinang nilanya amin nakalanduk tu in pangsang daing hamamating isang sing hinangnya wakana maraduhum imaksud nila bi'rin sajja hikapatay nila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minas sihr ma yaktu sabab min mga sihir na hikapatay hikalong si manusia hika mubarak singgin marami sambil ng hikamatay si manusia inya tuloy pagbayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kama ma'nun wala biasin mga pila na rin mga katotay mangurami ni majatu hasawab sin sihir aw waktu maksuka mga maksuka dulu na sa diin tao namang di kasautan bang demono aw waktu hinang sawab hindi kahaupo na sinaming pangumulan siya walakin Allah asamahu min kaydihim sumawawa in Allah Ta'ala piyari hala siya dahil hantul yang piyara andaan in longta in sihir amin jinisan di mapakkannya qala al-Marim rahimahullah biana simbita kad ankara hadal hadis al-mubtani'ah mataudaham kaymanan nag-inkar sila sin hadis ini sa mga mubtani'ah in hapamatun imang ito tinya ini kawawa lomta sin magtabat sin pagkanabi iman mihinang sawid kapag duwarwa sin pagkanabi niya amayan malawain thiqah malawain pangambus amin tumayma sin syara hamwantun kanila
وإن sabihin na fala'allahu hina ini yukhair waktu mandun hayan panganyan na hinang ni atawa nakasuo ini nakasukmong kanya atau insya law niya to Jibril inamindimong kanya sa kaliha pangatan tinyabukon hati yat po inamuin pamangkan nila at ninyabaliktad yung pamangam nila iwan dito sila amuin kumaharad sa nyaris ini sabi mo yat po وأما وقوع المرض النبي صلى الله عليه وسلم بسبب السحر فلا يجر خللا بمنصب النبوة adapun mga kakasiharang Islam injimatu amu inlong ta in dapakan sin amu inlong ta sin sakit in Nabi sallallahu alaihi wasallam hasawab sin amin sihir kim amin kimudan kana inya to di mahinang sawab yato hikalam hatawakan hikalawa sin pagkan nabi niya sawab in marad sawab in sakit ini mga kakasiharang Islam alladhi la naqsa fihi fi din yaka'ul al-anbiya ini di mahinang sawab hika longta hikaraan hatawakan hika kulang haarama sin Allah Ta'ala aminong tajumman to pangangakanabihan at hindi iya tuminang sabab hika kulang hikawawa sin pagkanabi nila may natawakan di iya tuminang sabab minang sala sa pila na din mga kanabihan bukod sa Nabi sallallahu alaihi wasallam minsan mga nakanabihan na kauna di at pakanda sin longta panandas sin Allah Ta'ala pero kuman sila sakit wa yazilu fi darajatihim bil akhirah adapun in mga kinugdan kanila yato sakit musibah in yato ikaduwang pa yato sin darajat nila hadlaw akhirat wa hina inin fa idha khuyyila lahu bisabi marad sihr annahu yaf'alu shay'an min umuri ad-dunya wa huwa lam yaf'alhu thumma zala dhalika anhu min kulli bisabi ittila' Allah Ta'ala lahu ala makan sihr hawak tumanang india sinyanam niya yato awuna-wuna na hinang niya sa kaliwala dahati na hinang niya sambil longta unang perkala pag dunya dunhayan thumma zala dhaik mahuli in piyari halak na sin Allah Ta'ala kanya ingid dayat to sawab sinamuin iniwinan siya longta amuin longta protection min Allah Ta'ala piyain sihubun ha amin kinugdan kanya sambil ini alamat sin pagkanabi sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yan din mga makaajib pa والعجب ممن يظن هذا الذي وقع من المرض بسبب سحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قادحا في رسالته مع ما هو صريح في القرآن في قصة موسى مع سحرة فرعون amu yattu pading hama makaajib hapanganasin mga silang muhin kinugdan pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ang sakit hasabab sin sihriyaon inyattu ya minang sabab hikalarak atau kan hikakangi sinamuin long tasin risalah niya sinamuin pagpasampay niya sinama Islam may kanin niya berita sin Allah Ta'ala berita halam sin Quran madampal hawak tuman amu in kisah sin Nabi Musa alaihi salam isa taiwan sin mga sila magsisihir amu indara ako sin Fir'aun niya na sin Allah Ta'ala na yaong din dun haong katan in magsisihir haythu sara yukhayyalu ilayhi min sihrihim anna isiyam tas'a fathabbatahu Allah kama dalla alayhi qawluhu ta'ala qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أميني كسا كان نبي موسى عليه السلام حوقت ما دون هيان إما مكس سحر butang nina imong taimong natungkod hinasa kapagos pagkita si Nabi Musa alaihi salam nanahinang na mga has nanahinang has katan nadon hayan ha awon-awon din siya lang tamara at tawakan sambil hapangatod na niya to naghiwalan na nagunuhan na sambil arad siya buwa dito hato sa pia tutug sa sin Allah Ta'ala pia pusok pia kambus impanindog niya daytan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ko mabuka sawab in ikaw ran in nakatataas kanila ayaw ko mabuka kanila yan daman
butangan na inyan hala amain ha iulinan mo sin lima mutuo yan butangan na maun in larukan na maun kanina paraba ini sambil long tanga pangita ni rin hanisab amin nagpuha kawasasin Allah Ta'ala ang ining ng sa bahas sa lahi pa din mga amin nang tabiasin hinang si mga sinyato naraog niya katan sambil piyag tuon katan in mga kakahinang sinir si mga sila ang magsasihir zaman si Nabiullah Musa alaihi salam tanto tuod in mga sila hindi datud magparuntungan di datud magsaksis in mga kakahinang kasihilan sambil in mga sila hawak tuman kita si mga magsasihir in kanila ang in lamay ng hasyatan ang in hinang sihir palinusad niya yung pangatod si manusia sa kalimukong datu kasamunalan na sa makita niya biya din yung kawasasin Allah Ta'ala ang hindi nila mahinang sa bunhayan faul kaya sa hatos sudjara ng bisimujud yung mga laong magsisihir nagtawbat sila sin katahinang nila nag-iman na sila patuhan ni Tuhan Innabillah Harun yung Nabiullah Musa alaihi salatu na nagtuhan din na maraksayan sila pa Allah subhanahu wa ta'ala na dihay ni wala din sabihin mga katao din mga ahlul ilm wala min ahlul zaka wala din mga tao mapantuk maingat anna ma khuyyala li Musa alaihi salatu wassalam amuindun hayan law tabi'asin hapangal na ni Nabiullah Musa alaihi salam kita niya ni mga hapanagnaan yaw na naghiwalan nag-uuluhan na imbi amin tungkol si mga magsisihir inya tuwa sa amin kalihon natin yan mahikabatal lawdasin risala niya hikalaraki kakani sinamuin pag-amin risala dira niya yaon so makabal muku'un misbahan na nag-angya alayhi salatu wasalam yazidu kuwatal iman bihim malainkan imang ayat tuan magjatu kanila hikasong paraman simpag iman sin sila Bikaunillahi ta'ala yang suruh sab yaunin Allah ta'ala timatawang kanila yaunin Allah ta'ala yaunin partulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga kanabihan niya amin pamanga ato nila wa yakhikunahum al'alata bil'udila mahinang sawab hikabaktal sin mga amin kakahinang sihinyato baktalun sin mu'jizat amin dinin kanila sin Allah amin dinin sin Allah ta'ala hatiap-tiap kanabihan ang imamakali sin kakahinang nila ito. Demikian mga kakasih aram Islam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ديني hambuk din sa mga dalil bisa bikawaita din kan hadis din kan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sabda lang na si Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat layu kamu anib kamu haning amin hama hapitu mubiqat ini amin makajuja na makalarak sinamin kakahinang mo makabinsa na kayo makajuja na unang pito hindi kasi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah unin mga ang naman ito qala asyarku bilang muna makalarak sin pag-awa mo may nang pasabab in amuna asyirku billah amuna ini in salak-ulang dosa muna salak-ulang dosa pa Allah Ta'ala ang hindi niya ampunon amuna in pagsirik pagsakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ulo pa hikarwan niya as-sihir amuna in pagsihir amuna in katahinang sihir mga kakasiarang Islam dahil mga amu in makajuja makalara simpag-aram sinano siya wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq iban amin mamunukaw kinhawa amin allati min naram sin Allah subhanahu wa ta'ala illa bil haqq malingkan mga nakasabunala amin doon mga bali sultan namin mga sila aw ng tabong pagsultan yawan kanina piyatitindog insyara sin Allah ta'ala amin sila tudlong ta in
magpatindog sin syara sin Allah Ta'ala. Wa aklur riba iban sin ining kaupat niya ang mga kumaon na hamanga hinang riba natiway sin riba at niya usaha din riba abusang natin niya muin ipagnapakan niya ipagpakaon niya pa anak asawa na kakahinang amuin usaha din riba. Na'udhu billah. Dahil mga inining hamanga sa rakula. Wa aklu malin yatim iwan kumaon kaw sin asin pamata sin anak yatim. Wa tawalli yawm az-zahfi iwan amuin intawalli yawm az-zahfi amuin bawi kaw hawak tuman yung nag-aatuwang iwan sin satro. Hawak tuman yung na nag-aatu inihantara sin muslim iwan sin satro sakali ini kumawi kaurun hapag bawi kaurun hayan. Rumakaw na ito din hamangaru sa salagu-lagu. Wakad fi muhsanatul mu'minat uno pa demikian amuin ini kau ramil mar'ati bizina amuin magtuho-tuho minahuk bawa iyon tayo ma'aram Islam atawakan tumaw mo yung bawa iyon siya nakapagzina wala usin mo yun kasawana yung mga yan tumaka kasi aram Islam dahil hamanga lonta do sa rakula iman ini ni dalil baitaan kita syahid din din hadis ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ijtinabi sihr dia kita nusin Rasul sallallahu alaihi wasallam in umani tuodeng na sihir ini piyapaanin kita nusin Rasul sallallahu alaihi wasallam singkat hinang siya may tasawag makalarak sa pag-aram sin kita niyo sambil amu ibukun hat sa pag-aram ilara kunya sambil ginhaw baran sin kita niyo sambil papagdunya lara kunya ra ini ikakahinang sihir makatautay mo sarab sawabin sihir ini biya na sin kaway tatay ini hinam sin syaitan na in syaitan mayroon tuduwain malingkan huluun min pag-aram na sinamuin sin umat ini amuyan mga kakasi Islam wa bayyana annahu min al-kaba'ir muhlikat iwan piyatarang di hadis ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam in namakan na kita piyapaan sa sasamita ini din mga kabair din mga rusarakula amuin maka dulujana maka berdana kemana siya wahada yadullu ala anna sihra hakikatun la khurafah dari hay ini menunjuki desa hadis ini guna atur in sihir yan katahinang sihir ini limatan siya bukan siya khurafat matan in sihir bukan siya khurafat mga kakasih alam Islam demikian cerita dari sabingkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Beta kan Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala beta sin sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa ay makna magtasa man ta'allama yusyatun na'in bimawhat namaji siya bimawhat siya ilmu minan nujum din hamama nujum miana sin nujum ini amunain launta lambud na amin magsisihir da sabab amin kita na mga bituon amin maglulugjum munhayan yaktabasa syu'batan minas sihir tantu na nakakawa na siya din mga tingihan sin kakahinang sihir sambil zada maza sambil magsusumpa inamuin katahinang niya yaon magsusumpa ini isyahidun syahid din amuin asyahid min hadal hadis anna nabiya sallallahu alaihi wasallam wabbaha ihda turuq al-mu'addiyati ila ta'allum sihr kay yahdarahu muslimun dihini piyatarang sin piyasawakat tanu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding hamanga hambuk piranan amuin bahinang sarab no hika amuin hika pangajin nila sin sihir amuna imbya hayat to kay yahdaru muslimun supaya makaanib makahalin mga kaum musliman hamanga kakahinang hayat to نبيه وهذا دليل أن السحر علم حقيقي يتعلم نبيه إن يسب منجوك الناس سحر إن علم حمق سعلم أم إمتان علم فپنgaji يسب jadi sensin kaibanan ilmu hatinya pengaji yisab nah kita niyo dia akan kita niyo umanin kita niyo tuding hamanga amin ilmu sin sihir
yadullu ala dhalik unupading ha mga dalil hadamit yan yatuin lang tayo ilmu day sabsiya ini pati niya pangadyo untuod qawluhu ta'ala fayata'allamuna minna ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjih diyan nasimbiya kasi Allah ta'ala mga sila yato at niya impiang adyo niya kabayan nila hati ng pangadyo na biya di sadya hikapagpulak ka na doon hayang antara sing habot at hantara sing duwa magkakalisal hantara sing duwa doa nakakasila sa atin na hantara sin usog simbana iwan sin asawa namay ating pangadyon nila biya din sa niya hikapagpulak ka na sawab insihir mga kakasya Islam wayrong tudua ay nangukon sadya maaw ng pagpulak ka na sin nagkakasila sa mapapagbutasyon niya indo magtiyaon pagkadahaan na sa mga ilmong kalulong di na ini atin niya hindi ha mga ilmo di sa papangadyon ini iwan onde sa usulan niya na yung mga ayat iba sin hadis na mo in nakasambot sin kita ng mga kakasyaarang Islam ini kiyatarang kato tanyo sin mo in nakalandu in kangian sa ngi amuin dumawhat ilmu sin sihir amo yan mga kakasyaarang Islam at inasubay to kita ni umanib humaliham nga sila gain ibang sa pa maong kihat yang sin kita ni atau akan habiain hal na ando kailo ayaw ko magtukanya ayaw ko bumawhat sin ilmu yan sa katuko pa ilmu matan amuhin hikasan niyang mo din dunya lawi babahlo akhirat imang hikadawhat mo sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala amna in matu kita mga kita mga kaburuhan amu in nagdara sin kitabullah wa sunnah وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم demikian kawai tadi sabdang hadis عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد تayman na tumarayaw in hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang inilang kan Imran bin Husayn kaya sa sinallahu ta'ala ang nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minna bukun din mga jumlahan namu bukun din mga ummat namu man tatayyara aw tutayyiru lahu in tatayyara muna in tasyaum ang tasyaum in kauna sin mga Arab na kauna hajahiliyah bang sila tumulat kumawa sila manok-manok ang nipagtawlay sa amin naman tatayyar kumawa sila manok-manok amo in manok-manok yaon pawus ang panila long tahi hibuloy paru-paron nila hibuloy nila bang linupad in manok-manok yaon harap patuo nga hilangjal nila in panahon nila nabiya dahan di isang kato mataon di sa bukong hat beto sambiling kailanan amuin magtasaon sila doon ha mga kapinit-pinitan bang sila man po ang pagkimatingog impinit na di na lumaos at tawa uno-uno na tukki in mga yatuhin ng amuin tasaon amuhin ang sin mga kajahila naman sa pama sa waida para jihat as-shimal inyato faida para jihat al-yamin mada fi safarihi wa idha para jihat as-shimal tasa'ama wa raja'a nabang imanok-manok yatulog pagpatuon hilang dyan nila yato at inamarayaw bang isabin lupa si manok imanok lang na harap palawa na di na lumanja sin panahon nila laon yung mangi lang yung panahon tabang kung bang kita lumaos nakalaon laon niya lumatong maramala kato ta inya itong mga kapandang sin mga Arab inya ito beta sin Jesus sallam bukon din hamatang umat niya bukon din hamamajumlahan sin umat sin Jesus sallallahu alaihi wasallam apalupat dami kena mo in mismo lang tamatto siya magpakita lo niya hati niya magpapalupad isab sa miyahan diya sin hayat to kita ako no manaw kami ini kita apa pataha kamo bago ko ibang marayaw rawa yung panahon mo ini at bukon
Nabi at tumuusang yung hinatoy manok-manok na. Aw takahana aw tukahina lahu. Atawakan mato siya amuin idda ma'rifatul ghaib din siya amuin nagdadaawa makaingat sin ghaib o waktu kitaon sa jam inggulis sin lamang magkita-kita inggulis melon niya marayaw inggulis melon niya mukong marayaw at tinay siya long ta tinya nagdadaawa makaingat sin hukuman ghaib amo impyalay bang yung susumon tupuan patupot Allah Ta'ala in makaingat sin hukuman ghaib autukah hinalahu atawakan bukun hatwala sambi atinya matto siya patawakahin mangingita yaon asubuhin niya sinamo insusumin niya atawaka mga siya bujang matto siya pakahin umulong niya magpakita siya makawanalawa ako ini atawa di na atawaka mga isab suwulong ni makaasawa na ako ini atawa di na bini na lang yung pangumulan ko yung mga ini mga pagkasaaran Islam niyaran sa aram na ko iwan halin ni bukun din hamamamatan jumlahin sin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam at pa mga mangingita magpuputika hinihingi ng sabab ikapagkupun niya pa Allah subhanahu wa ta'ala aw sahara aw suhira lahu atawakan isyayaon at inamang manihir siya maghinang sa singkatahin ng sihir atawakan isab ini amuin tao magpasihir matto siya patao magsisihir yaon pasihilan niya ng bukikuan hatawakan hisyusuna bang ibarat ingkaiwan ang tayo dapo magkasugulan ba o mga kakasin niya kalasahan ni kabaya pus di siya kabaya matto na siya patao magsisihir biya din sa Diyos amuin kasihilan maya kanya lumasa kanya imbawa ini nihiyarang sinaharam sinaram Islam atawakan bang sopamain siya na anyaya nauno na panguswirun kaus niya tawakan hatatam nabi alon na anya siya nauno siya biyaan na matto na siya patao magsisihir papasihilan niya biya din na may hindi kawaos niya isab yung mga inihiyarang sinaraman at mga kakasaaram Islam waman ataka hinan ini mga tao magjato ha mga umat Islam di kato tanyo ng mga katao tayo mga oran na to hasaw hati pasabsin kaawam ato ay sabing kayo na nag-awan-awan sin hukuman waman atakahinan fasaddakahu bima yakun fakad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hisusu imyat to patao manginita magpuputika pagubos fasaddakahu bima yakun kaya harad niya tuwing uno-uno hibay tasin manginita bangsa pa makialawaan siya anta pusmat to siya pataw mangingita la imawaya niya ingat ang bangis yung kimawa sin alta niya inya tungyaram sin Allah Ta'ala awan to baitaan siya sin mangingita sin wayong kasabunalan sabab in mangingita yung nagbawaray iwan sin jin syaitan in mamay tahatao mangingita yun amo na injin syaitan mga kakasiaram Islam ilyalawag nila sa biya din kapagpulakkan at biya din kapagpulakkan at sin nagkakasilasa biya din maaon sumudin pag-ambunda sin sila nawitaan na sin biya ini sa kaliwi nung kasabunalan ngayon kumahakat isab in magtuwi namang kay ngatan na yaon maaon in pag-asabdugo maaon na in pag-ambunda maaon na in pagpulakkan at Amin mga kakasiharam Islam sabi niya to hinang sin syaitan bima yakunu faqad kafara bima unzila ala Muhammad bang niya kiyaharad in unong nabita kanya niya to tanto nakapagpupur na to siya pa inon napaturon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapagpupur na siya pa Allah nakapagpupur na siya hamuin hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kakasiharam Islam dahil mga atinya mintatay yung uno-uno na hal naman si maarap mga atinya manok-manok di hindi ka tubukon hat ginis-ginisan na ilong tanika to sabi ni kay mananimi hinang-hinang sila may ilong tatakwim nila yun amuin duduin niya sa mga has atawa uno-uno manok-manok uno-uno mga binatang uno bang pagkita lang na sin adlaw uno-uno na adlaw Jumaat na pagkita nila ng adlaw Jumaat noong kikita nila yung mga makawawa nila ayaw ko naman dyan inadlaw inya adlaw
delikado baha pangita namin mapuputi ka nangingita yung mga kakasya aram Islam ingat to bukon niya to panghindo sin aram Islam bukon niya to panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ingat to panghindo sin syaitan amin ato sin kita niyo dihay ini makawa na to dihay ni nga biasin hadis kan Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an as-sihri wad-dhahab ila as-sahir liangan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impang lang din hilit tahrim impang lang din hilit amin long tapi yang haram impang lang din ni amin mattu kita pang tao magsisihir amin ani sa magsisihir iba si mattu kau kanya hanta magsisihir wa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanha illa an mawjud wa lahu haqiqatun tuntuman natin Nabi sallallahu alaihi wasallam di siya yang magpanglang malingkan at niya aun tud yan hayan iban walang iwan aun kamatanan niya hakan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam kita na hayat to sababin hinang bukol na hinang sinarang Islam iban hinang ikaw do jana na sing kita niyo dawiluan nga pag-aram وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع الرحيم ونعوذ بالله kita ni mga kakasya alam Islam panduhan na tumarayaw hati ko lang ta kahinapusan sambuton namo in hadis ini din kan Nabi Musa al-Ash'ari umanatun in Rasul sallallahu alaihi wasallam naksaan niya sabda siya la yadkhulul jannah di makasud surga mudmin kham in mudmin khamr ini amna yani sharib al-khamr alladhi admanaha yani yunawin ala shurbiha amin ta'u pati inumun sin makahilo sambil lang kamo natin habit nga naman inasadya dahil hamay na at pamahapon pamarom ngayon nagiinom sin makahilo pila na dahil hamangawang sa muslimin habit nga na mag-inom may na at payat na mag-inom sin makahilo mag-inom sin mga anak uno na amo iniinom makahilo sambil nasadya diya pakansin kamatay sawaan natin hinang niya amin nainang niya na tabiat niya na hinatuin niya inibeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di makasulsuruga in mga tawabya ini isipa wala mu'minun bisihrin iman sin mga sila ay amin ya'taqi ang mu'minun bisihrin ya'taqidu anna sihra yu'athiru bidatihi la bitaqdirillahi wa iradati iman sin mga sila amuin nag-i'tiqad menatod in sihir yaon tod ipit niya magbakka sa minhadat niya at namin sihir tod yaon in makadihil amin makapugdan la bitakdirin la bukon ha pakadaran sin Allah Ta'ala iwan hapagbaya niya nang biyang beto niya i'tiqad niya nabiyaway sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya makasudsura wala qati'ur rahim iwan sin mga sila mamumugto isin pagkasilasa mamumuktu'i amuin maninggal kau amuin sin mga kalawlasiyaan mo amin mamugto ko sin pagkasilasa sin haantara sin kamu fala yasuluhum wala yazurahum insini mahal ni maniso siya may sumugpat sin pagkasilasa pataw ay ni pamangatay manghum atawakan pa mga lawlasya mo atawakan sibo ba bangkaw na kabana lang tain suway muray sa blasahon imo maasimbanam suway muray sa sugpato yung pagkasilasa pa kanila ayaw mo bugto ang pagkasilasa bukong sa dyan lasahon mo amimbanam tari ada kung nanihayawon atawakan ni sabin atawakan sabin bana iniyasa niya sa din asawan niya sa inlasa sin kaasawahan niya wala niya niyalasa wala na susugpat yung pagkasilasa at inahaantara sin duwain supaya magsusug yung pagkasilasa sin kamo magsusug yung pagkasilasa sin duwa magtiaon ando kayo na sumay intlit niya pa intlit sin amilong tapawanan niya banan niya tuon nakana sin Allah Ta'ala iwan imaas sin banan niya suway di sa maas niya suway nga sa blasahon bangin pag-iangkar na sin Allah Ta'ala namin kiyan imbana biya turaysam
hasupaya di maawon yung pagkulak kanat, di maawon yung langta yung kajunanan halong sin pamaybay. Sabang wayroon na yung pag-respect pa kanya bang sa upama, di misan makasuok, inlasya simbana mo paway mo, inyan alamat sin hukom na rayaw. Alamat in halong pamaybay mo, halong haylo-hala sadya. Nadami kiyabang sa upama isab imbana, di misang makasuk inlasya sin asawa na tanto wayroon ka kasalasayan, wayroon kajatuhan, wayroon karayawan, wayroon barakat sin halong sin pangayawan yan na hasupaya maon in barakat ando kaino awon in pagkasilasa asabihan imano siya hati niya sa lonta ini magkalawang bukon kita perfect, bukon nga siya atin niya sampo na di na magkalawang in tiyap-tiyap nga siya magkalawang sadya na in tiyap-tiyap kalawang natin niya nung pagmiyap niya api pa kanya murah-murahan ini papagmumpa atin sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan sin kita niyo ini pangadyan sin kita niyo na tumutog na sa dalit, murah-murahan lawang ta kasunuan na to babalik ini bangman kita ni pasuron sin Allah Ta'ala halong rahmat niya iwan halong lawang ta sin mga hika may nang sarab hika rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bangman kita ni tawfikan ami in bumawhat sin ilmu sahih ini aqulu qawli hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.